Ichida, Bahimatong, Nangto Galarawan, I mean, Yagulota theatre around already qualified Kaja, and Bahai feel Kaito. Normal ke notong namu tu normal feeling gitu. Kun excitement ok kerja ba? Excitement. Kun pernah kerja? Jadi saya totally normal lah. Tak kok. Jadi tentang theater awan ada. In preparation nak bahaya sangat. Jadi terus. Tangguh sering pakai nangnya. Modern song, duita song, mana kayak old song, tapi kayak modern song. Folk song tu sering lah. Folk ini dia ada. Jadi sok folk song tu dia satu kita kecil nak pergi. Kita sini itu sih. Tak kok ringke. Emne basically tu tak aku litong lah, na. Emne permanent hingke terus sabrum ni. Kita tak di indara saka aja ni mak tu kumulung di sini, ada. Neng bo umon di sini, sama ni amor neng siak kaisa siak kan. Kelas 9 di sini. Kelas 9 di sini na. Neng ni dah idol ba neng salah gua ba neng follow kayam tu di sini. Di person di sini puru singar aku tu tang. Tahu apa kisah kan? Manik sir, Dipasha ma'am, Shikang sir, Terian ma'am. Tapi betul ke bang mah? Amor ni bising ni favorite tahu kisah saya kan? Dipasha ma'am by Manik sir, Nuwai sir. Nuwai tu kan totally modern song tu sama. Parmi tu orang na. Mana kebang mah ada masa mang ni ya? Borok cajon ke minta, Shikang sir, Pajon. Emne ni tu Bukan sim sering sama Kelas 9. Kelas 9 di sini. Kita buat kelas berapa itu mana? 12. 12 na. That means almost 3 years, ada. Oh 3 years nang rasa buat tong pro ba tahu kan rasa tong pro hedi ba. Nang kami tani mana sering mengdok, rasa meng sering kaba ni kuno guru rok tu tong. Saya kena. Madam Sheila Das Gupta ni orang sering rok. That means nang sare gamar rok sering hedi ba. Classical rock. Acha. Okay, in case nang tak otti pra idol winner ngai ba engkata. Nah, fangi mana tikri, apa tu ni performance berapa ni judges rock, ni viewers rock, mana bahaya sahaja apa tu, total level ni percaya apa nang kami sahaja kepala yang ni ada. In case jadi kepala yang itu angkai, price tu mana ada? Price mana itu nang tam kini masuk. Price tambah means saya rock big mana big rock. Saya juga rock. Orang lo bisa help kini tu. Acha, tak kisah semua kehasi. In case nang tak di idol ni punya orang tangka. Future nang singing nanti itu bisa sekarang aku nak musong. Di idol bas hari kama pa am tu tong bah hede ba. Am tu nang participate kena dah musong. Tak kisah semua last call kamu ke? Cini tipe serok sikla sikli rok. Orang umur ni cerai rok tong. Banong situ okra pangai ba kusurong nai. Tahu kisah ekdom tong musitra tong zaman lu draksau. Upcoming youths. Draksau ba amti hamnya mana lagi ke dalam mangta. Borong ni bagai nang tam message nama so. Means borok nije samung khai tonggo po nai busy tongthong ti hamya samung rok bai jate mix up ta khai tonggo. Tak kisah sungkina. Paitang pun ani ku phairek ngodo. Tabo ko edisi hafang ni bising te. Eba ke basini em suhel debar mana bising te. Oti prajul hai kaisa platform dong no rakha. Basini te prasa yours no sikla sikli no rakha. Bahai matong ka. Siapa saya kena kat. Sir, means apa by hayang kata means ang ani talent from no kulung man khai list. Bunyi bagi bu siap senama rakha jan talent no mana kanyan bagi heda penuan bagi. Opportunity rakha ta. Kawan bagi norok happy dah. Happy no sir. Pani bosor ko ba pani bisir ko ba next season ko mahite bu event khaja kete sajak marok. Jajang nai. Dah, angkai. Event tengke jajang nai but event to partially khai ke onek Partiality rodeng ba? Ini mana yakin jata. Je kuno competition honestly khai na no. Mana free and fair na no hedi ba? Je kuno talent tong borong no chance reke cha. Dah angkai. Bye flya hambai. All the best. Thank you so much. Nang ini jadi ni competition nang saya silakan theng. The next one nang rasanya tu siap matang. Ada? Okay, hambai tu siap. Thank you.